از 10 تا 15 دکبر در شهر بیلیارسک فدراسیای روسیه مسابقه بین المللی اوید با بوکس به خاطر قهرمانی مهنت سوسیالیستی فرمان سلمونوف دایر می شود. در قطار نمایندگان 20 کشور دنیا منتخب تاجیکستان است در این چهاربینی شرکت دارد. در مرحله مقدماتی مسابقه کشاد جام جهان اوید با مشت‌زنی میان کشورهای نفت استحصال کننده در وزن 57 کیلو میان مردان ورزشگری تاجیک بختاور ساگیزов با مشت‌زنی اوکراینی الکسی کازیلیوک میدانداری نموده مغلوب گردید. میان بانوان در وزن 57 کیلو میجگانا самадова тоҷикистонро муаллифӣ сохта рақиби якуми худ малика шоҳидованро аз Россия шикаст дод. варзишгари тоҷик қаҳрамони Осиё Баҳодур Усмонов дар вазни 63 кило вориди ринг шуд. дар даври якум Баҳодур намояндаи округи автономии Ханты-Мансийскии Федератсияи Россия Азнур Калсиновро мағлуб намуд. дар соли ҷорӣ натиҷаи ин мусобиқа хеле муҳим арзёбӣ мегардад, зеро ғолибони он ба мусобиқаи интихобии бозиҳои Олимпии Токио 2020 ки баҳори соли оянда дар Лондон баргузор мешавад, рохат мегиранд. ҳарифи навбатӣ Баҳодур Абдулхақ Нодир аз Марокаш ба шумор мерафт. мутаассифона дар ин қувваозмоӣ мушзани марокашӣ дастболо гардид. дар категорияи вазни 69 кило миёни бонувон Идимо Холова ҳунарнамоӣ кард. Идимо аз ҳарифи якуми худ Галина Головченкои рус мағлуб шуда аз идомаи рақобатҳо бенасиб монд. бояд тазаккур дод ки дар соли ҷорӣ натиҷаи ин мусобиқа хеле муҳим арзёбӣ мегардад, зеро ғолибони он ба мусобиқаи интихобии бозиҳои Олимпии Токио 2020 ки баҳори соли оянда дар Лондон баргузор мешавад, рохат мегиранд. аз натиҷаи дигар воқеаҳои мужданони кишвар шуморо дар нашрҳои баъдӣ ошно месозем.